Karbi Longri Abirta pen koila ki phura joanerlo truck pache jengden. Daithor Rangsali Development Committee hinpen Daithor Moniram Langni Auditorium Hall Sai Hemalong Social Awareness Program kapaman pon. Suarlo song atum song pleating room si Karbi Long disiari deng pinpura lokapa jerdam. KSA, AMKSA, JACB lepen ke UKPO tum chingrum si kaching vai ching saya mai padopon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera do na phan kardom pajeriglo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi. Lasinon Birta ton benar juponik sene. Karbi Long ke thengpi theng prang killer seng lepen ke longle ki mepi ka jok bangso along riang long ke serang long pusi than pon. Bonta penang an ke thegi dingat lahayang long phur phalang nolap. Lapen ke aron repen arni vang koila ke roya truck pachi jengde lason se disobai hawara long ki do clear seng ke lang miang long ta koila ke phura hut phalang nupon et laso puthak jakhong ni phai crate rock sear ni pherang ke bitung atum disobai long koila ke phur bom dima long an kahumri dam lapen ke pherang ke bitung atum kahumri dam hut koila ke phur lapen ke koila ke roya truck pachi jenga duk pajang phlum nan pin Laso koila phursi Guwahati rongsupi pencheng lok Nagaland hawara longan siki jorok phan ki pon pusi cherok toki do tom pherang kia tuma phana pachini don lapen ke lahai truck jo padap ka che jeng de jok towaran ta arniwang ta aduk si jang phlunglo laso hawara rat klim sumar pencheng lok raratum ki do ki dam ta arniwang si aduk pencheng lupung nang koklo pusi pachini pon tu disobay lake kona police station si par lo nang litong ke itum ke bukulia lobo de tangte ni la nang litong la sai ni lang so arong long la long leki mate la koila ki phur pen nang litum ko an rong pen ali long dun ni tu me rong pena leke ave ajata longon de dik longon de tangte la bangso koila ki phur pen rong along ko pipi kan hok do nang litum ki duk kisung la koila ki phur pen ni tu ma ka ni tu ma kisung bang ke ning kring hu da bang ke long le duk do o hemar luta lutoy hem biteta son sa duk do o la hai lo ako barika tuwar le selam exita la JCB ke dam pen la puse arwe yang ta long lor tuwar hingo ek kanila so lu jo na lu same la puson helat lu mala ajo nar lo ta helak jo na lu ta helat lu de ke bakta do pobo ning kan caps tame la pulo de jo na lu tame for bom pon bom por bom lo tela da put ajo nar lo ta dam lo la tum hala ki por na yamar do o ma ave ma la ka ulai ki wa nang ji la hai min gela nang litum ta tuwar adu ki ong la hai phan lo an ke la rong pinaka pose ni tum ta rong sorta ni tum ta chehela ji sapi usota chehela ji gari motor ta rang o disobai along ajo adap koila ki phura truck pache jengdet KAAC kang samdun rike manghume me alamlo lapen ke labangso koila ke roipen KAAC aphan thang revenue ave pulote isi thedung kana hok do tanglo
Jakhong ni Paikra Trogar ni Inkoira Trog number Dwarbagori MEC constituency ang Kangpi, Dethor Rangsali Development Committee Hinpen, Dethor Moniram lang ni Auditorium Holasa Hemalong, Social Awareness Program kapat dupon. Dethor Rangsali Development Committee President Amoron Terang Pensi Bangso Social Awareness Program kapaman pon amayalong, Charipon. Lapen ke aluhi pachini mai ke phalam theke thanpon ke Dethor Rangsali Development Committee Secretary Waisong Terang Pensi thanpon. Bangso along aluhi ke chetong dun lake Dethor Area VDP Secretary Anderson Singnar, Dethor Town Ward Commissioner Sikari Terang lapen ke Fate Foundation The Addiction Rehabilitation Center atumta chetong dun. Labangso mai ke jasemet ke komar ni raki ke jor lapen ke osomar lo charli atuma phan ke langa chari dunjia phansi nilitum labangso Dethor Rangsali Development Committee mate thiek pen DRDC mai sengnang kokluputa President Amoron Terang pen thanpon. Lapen ke rong asar pen kaning je pon ke nilitum rong asara tum ta daidu athema osumara tum raki ke jor kichu nilitum ta osumara tum phanche thanche pare pon popusi rong asara tum pen ningje pon han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Dethor Rangsali Development Committee thihek pen DRDC hen pen terang ke bitung apana kero pachir lo lalo pini labang so mai danang ko alam theke la eken lo je Dethor puchat kalisi konane stame labason dipon bom lo bang ta la pen dipon ngi busi ma kha lo dipon ma la bang so awareness ba ke la bang ri tum non obi mi tum han je jate jen akhe no to war dam dera kapurhi ane education anap kaching thur dia pana bang to war ki mi si dam ni bolai hui kaching wai kachimum aphan si dum pi la bang so ja mek deng ko lo dipon ma non a obi mi non first year pen kapurhi second year pen kapurhi la pen class 10 on het jong ki pass out samar tu ma phan jong si non pen la son cherok to ga mai bi pon bom pen to war ke me dam nei tu than pon bom be li pung te mo kona ne ajir pu dung ke so mat ke me de kahi no ajir pu kok li pu de kahi no ajir pu dilang nang de tum hino da ni la hai hui ma tha pen si ni tum pini la bang so amai bi pon lo ti bot ma non a por bang ke li tum kapurhi ana jong si kali li pu dang te pirthe hang nak ta kali lage madura chini lo kapurhi ana jong si tum initiative and elipute rong ta parkle lapen alang litum kamun thi ka par sig dia phan kimisen rong ro bichari pon dia phan jakong bubdet ji aso putha jane si litum pini Dethor Rangsali Development Committee lapen nangka chito dun dak VDP Dethor abang tu tum pen litum cherap si labang so amai hapon pen litum chithan chimun pon ilo Bakle kopia potsi Dethor Rangsali Development Committee punang litum labang so committee ki sing ing nang ko so putha ka than pachili labang lalo je ni tum labang so committee sengwek ni ukali mate huason lo pipon ma song abang ke do lo bonstame la so song stame amhang pathek pot ke lalo je only la proper Dethor Rangsali along kai kia port ame cherok trok pen kachilangun thek ji fancy ni tum labang so seng pon lo pipon ma la dat do KSA do KSU do lapen stame labang so song lapen port ame kapre ka song ta do ta hai pu me ni bonstame hulai huya song along kawi tum lang abang put tum stame phat labang so asong along pon tu si je nisen atwar along kai kes stame ri tum labang so Dethor Rangsali pu amen ki jong pon teng ka kowar area an tum abang pu phi tum phat nisen atwar stame lapen ki bang ilang rong rup stame nisen pen kaching thur ko thek ji phan hala hai timang pen si labang so amhang pathek kon lo labang ke je jate la pu farman la pu ben churi ina la pen kupine racharia sang luduni nang kali apor hot bang ke la ke bang ning hang ling do repo jog rep problema ve la bang ke Karbi Anglong ang kangalong hem kong long ke ve ka paprap pi ke jok pinang ana tuma prandam nang lo lapen Karbi Anglong along aphu ke hing no tum hi thia long ke jui phun jok rara tum hi thi ke dam ke bang ki sung lapen ka phere me me do kok lo lesila sola ma phuthak jakhong ni phai kret trogar ni KAWJF UKAWA SCA lapen ke SSPA sorlo song atum chalangsi Karbi Anglong Dipankar Nadare dengalong pinpura lopa jirdam laso putha Karbi Anglong DC Dipankar Natpen sideng pon lopusi lam chakchi pidun lopusi Karbi Anglong Women Justice Forum mai phu sang pi beauty baby pen pherang ke theng no ning je pon the office pan panong si song nitung so lo song pi tum do Karbi Anglong Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association
la pen ser dihun ser pindeng ni mali pe tha ka song la pen so lo ching thura song ni lit tum song preaching room si pini la rak so da this year amai phi ma amai phu ma te this year khani tum isi memorandum alo nang pido la so phutha bang kelai lo isi bang ke mane Karbi Anglong arlo oko diphu jot pokali tobar ke non ke me bom masi accident dopik asila so accident phuthak se bisi koi bang ke dak diphu headquarter pani tum jongsi la pen panong se ni tum si memorandum toklo je dobuka hoi manja la pen dimapur kan le bang sambe manja abo so turning point along diphu nang ki lut loge dimapur pen non doboka apen non diphu nang ki lut loge manja long bang ke isi speed si mane gari vek longji la pen solai longji ko phuthak se ni tum pilo la pen parnisi head stame ka accident do dak birla pen parchet president charles adu la daga bangke mane check post binangi posini tum la dak mention la silas das las ison lo la ison na phuthak si ni tum bangke memorandum disi phanang pilo la pen isia isu bang dolang hini isu pen sedang itum pini memorandum na pi isia bangke la hello je Karbi Anglong arlo ke town do posila town area kapre long ta do ta hai lai tum chini lo tame kapre adim long manili tum jong je si da Karbi Anglong phandet panong si town na jo la pen rong jo tame mentality mate ingcham posi tume arleng bensi pulo ingcham do pe la se ingcham ke la ke osomata do arle theta do arleng ke sarta do sarpi buri tum ta do theglong o la ke ka do virat Karbi Anglong tum ta chini haje halat tuma phan tame isi a facility mate isi ki do thai mane binangji la pela tum phan nep si long dim binangji po ka chuni sini tum pilo athema diphu ke dopik nali tum anda chini lo ka du be chini lo mane swalo tuma mentality mate angcham ka cheplang tum hana jinso me la pen public phan la ka phe aka phere the dung do ase hot pen ke osomar phan ke kor ason ta do hot pen ke dukan kula dal bang kula long kami hormu hota phalang no dam et ti la son ta do hot pen ke munit phan nep tham nep pu yo la son ang cham ta do la son si public phan phere me la hai munit tum han si la hai munit tum ke public tum ke ko son anytime si bazar dam anytime school college doji halai tum han ka phere mate akisung thetan la si administration pen SP tum mate law and order tum aina tum hala tum la tum phana ke rai kom pinangji bang sini tum bang ke pini la bang so memorandum ke disi phan la ta panong lo athe chu head dons ta me gari ke phalang no ta do la pen la sona taxi nang le tum ta du long bota hai xmp ben sing hem tami chu head sta me hem lu chom magri thengram rai rai jol hai ka du long ta do la pen bojar long ke sar pi buri tum ta do silhai tum han jin so me silhai tum han kopi pen lo ka pa jogi hala so kapa jogi purote ilitum public rat pen chat ke lage district administration la pen superintendent la police law and order tum pen ka chira ke nang sot osi nilitum la bang so lo ka chuning risi pini mane nang samilo disiap khan la se public tum samme nilitum or so song dat pokali ham phang asom tum do piklang la pen da political tum ka prek ta do si mithang society mithang longri phan la hai bang ke ka chira ba ka chito ke nang so report ka do be tum samme la so ani city bang ke and rapen na posi nilitum song pli Karbi Anglong Men Justice Forum United Karbi Anglong Women Association so lodging through a song la pen ser dihun ser pin hen ni mali petha ka song tum pen nilitum ka do e phante choning ri eglo tangte nang lo la itu immediate ching bai po sila accident ku thaka di ani si accident na dim bang check post ki bi phansi ile tum immediate claim po si pu la si check post bi tong te ko same speed breaker thedong bang ni tum bi po selang nang chak tum lo la penjun tu la mentality mate la incham tum hedi la hai tum han same alang ni tum do bom hu selang Tespora hospital bang alang contact lo sada contact number hang siga do we ching ki than po pulo kasi mo por itu mandar kar bote biota na pitu sini tum pen alang klar bang no pitu lo alang Nijang Karbi Anglong lapen ke Meghalaya daya hoi ki do Karbi khasi lapen ke prek jam inglong asotum ke do ke thaki song aputha Karbi lo charli asong Samson Teron All Meghalaya Student Association Joint Action Committee Border of Meghalaya lapen ke United Khasi People Organization hamphang song pliatum chingrum si koson si non ke bang jiang bong prek jam ke sung pen kaching thur pon thek ji aphan arsik jit pen ching wai ching sai pon lapen ke Nijang Karbi Anglong lapen ke Meghalaya adaya hoi ki do ke damtang asan soluk soda ka tomon ka village aphan chita me arsik jit pen ka ching wai pa pon dongka mokam pen Darlinson rongphar Karbi Longri Abirta Ajak alam pen mane misunderstanding do bom tila dak is pan non bangke
nih tuh tek dablong pedana jir gitu bang non bang cihuri lah son teklong sih tak ahut pen ahut lah son kis abang hamper dat ti lah son teklong sini tuh pen mat halo lahai lahai song tuh pen itu cingwai bang kelai lo itu khasiat khai le punoy karbia khai le punoy la ahoy long ke do tuh bang le tuh kai kita suka carbo beda aja pan itu pen kupini alang itu pan mesin piunji mah so piunji mah buka cingwai long pen itu cingwai lo lah sih itu kaduk we song tuh cingwai sih lah ini tuh dabra pen arong long ni tu maso mon sam ka kita kapang sam jin pen kapi do kapi thak pen an su se ka paching thru dunia pan ko son si do thegi ma lai lam the po chi than chi mom nang ji lai jong se tum chi than chi mom lo ko tang te pini hard force mate ka pe ka tum la itu pan inglong su jan pan nga pachi lang seler dia kai ke kleba tu bhasta me tu kan ber ti inji tu mata kasi ki dia chingwai long che don sar pen ke lo je labang so committee और ना सो पीरी सो पोसल itu ni la samai chingwai ja tera pa no ke rang tera pa karbi la pen nang khasi walam be ditum la so kache lang select kache fere tot la son bang avida nang po sini tuta udunlo alang litum same pulo le tum da kisung ke boy an sita me kai ke ta karbiang long karbiara da tum pen ke dora pet border long ke do tum an sita me tum tak dora pet pen si tum samjin pen sajar sam sita me tum pichun phona po la pen jasme pet ni da bang ke ni tum ke government kali dera posi tum border lampi ne ban tum chingwai be athila da bang ke lage sensitive issue lage central government na tum si bang chingwai po state government na tum chingwa po karbiang long ta authority do karbiang long mas council tum si asi border pin ni apu thak bani tum thangna da ka chingwai po no la pen da ko mane phani tum ka mis gaji ba ka misunderstanding ke pon ye phani tum thangna ni tum pen lo charle song hin pen hang bang ke kai ke ta adu hoilong ke do karbiarat le puno khasiarat le puno ba inglong aso pendang lo kaprek akhai ke do bari ma tum si tamme alang tum hasa ming samjin pen kai ke ta ke dulong wer nangji la pen dulong wer po kai ke ta ing samjin na si do wer po pula so ninge the bang ni tum menda dulo aso puthak se pini chingwai pon si mai bang ni tum ladak pe Pini Abirta pan sing ton paniklo domi thakme kardom